girls, remember this week we are doing Sigwoordeskat Groep 2. You will read it from today right up to Friday. You need to read it every day, and if you want to listen to the pronunciation, then just go back to the video. Hou daardie mense tyd voor begin gemaak mooi dink gesê. Dag hul eers paar teen man nooit mens nee weg. Neem bietjie alles antwoord seker iets altyd niks moes klein. Praat gehad julle vertel elke eerste gekom gesien lê werk. Self almal waarde mos gou trek darm verder grond. He geld lewe tussen daarvan vandag plaas anders 3 goeie. Dis wie ma ag help sonder saam wou alleen omtrent. Moeder roep wel voel betaal sodat terwyl daar lank geval. Omdat reg hand laaste dieselfde nuwe skryf kinders vrou mag. Sommer pa land lekker vader stuur miskien waarom gedoen kry.